planning punya anak keempat apa enggak? Ayo duduk yang benar. Hai guys, selamat datang kembali di channel kami. Halo Louis. Louis nggak pakai celana. Sekarang kita udah tiba di Q&A part yang kedua. Ini udah ada pertanyaan. Mungkin nggak semuanya sempat mama screenshot karena komentarnya udah terlempar-lempar kemana-mana gitu. Jadi yang bisa mama save ya, mama jawabin satu-satu. Untuk yang lain mungkin akan kami jawab di Q&A part yang ketiga. Kalau kalian masih kepo, masih ada pertanyaan yang belum kejawab, kami usahakan akan bikin part yang ketiganya ya. Pertanyaan yang pertama ini soal, ini Horas kak, aku subscribe kakak, bahkan aku udah hampir nonton semua vlog kakak. Rajin upload ya, mau request vlog bahasa Batak. Kalau bahasa Batak masih agak susah ya, karena aku sendiri bahasa Bataknya mar pasir-pasir gitu, kalau kata orang Batak ya. Maksudnya nggak begitu fasih gitu loh, karena aku udah lahir dan besar di Balikpapan. Ini Aina wollte vielleicht das wir mit Batak so vlog machen. Terus pertanyaan yang kedua, boleh dibagi dong kak pengalamannya tentang gimana rasanya di awal-awal jauh dari orang tua dan cara kakak menghadapinya biar bisa jadi ilmu juga buat saya di masa mendatang. Jadi kalau masalah pengalaman, rasa awal pisah dari keluarga gitu ya, apalagi seperti yang aku bilang, aku nggak pernah merantau kemana-mana, nggak pernah pisah dari orang tua, di Balikpapan aja terus tiba-tiba merantau tuh langsung jauh ke benua lain kayak gitu, dengan negara dan kultur yang berbeda, buat aku sangat-sangat sulit. Lain halnya mungkin kalau udah pernah merantau, jadi tahu seperti apa ikut orang gitu istilahnya ya, dan aku bener-bener nggak ada pengalaman saat itu, jadi ya untuk aku sangat-sangat sulit gitu loh. Terus cara ngehadapinya gimana ya? Kalau homesick sih ya memang homesick, cuma ya dikuat-kuatin aja gitu, disabar-sabarin gitu kan. Sering-sering telepon bapak mama gitu, omong-inong. Pakai dulu celananya. Lui, pakai celananya. Pakai kayak gitu. Jadi kalau bisa umpamanya merantau ke negara orang, cari kumpulan orang Indonesia juga biar nggak merasa sepi, yang kayak gitu. Itu sih termasuk salah satu obat ya, obat rasa kangen sama tanah air itu tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah orang Eropa kalau bikin makanan dikasih gula seperti di Indo, dan apakah di Eropa ada sakit macam kolesterol, stroke, darah tinggi, diabetes? Oh ya ada. In Eropa gibt es auch Krankheit sowie Kolesterol, ja, und Druck, Schlaganfall, Hochblutdruck, ini darah tinggi, tekanan darah tinggi, und diabetes, gitu kan? Itu ada. Terus apakah orang Eropa kalau bikin makanan kasih gula seperti ini dong? Kok Eropa mit ein bisschen Zucker dazu oder nicht ehrlich, kan? Ja. Das kennst du von meiner. Ja, aber das wissen wir schon. Kalau masalah kasih gula gitu, Louis, masalah kasih gula kalau masak di makanan, iya katanya si abang mereka udah tahu itu juga. Dan kalau dari pengalaman aku pribadi ya, mereka tuh lebih suka pakai tambahan kaldu gitu loh, kaldu bubuk kayak gitu, penyedap rasa gitu. Lihat sini dulu. Aduh maafkan sih. Udah nggak mau pakai celana. Nongol lagi. Mama, Kido suka makanan Indonesia apa aja? Sekali-sekali kenalin makanan Indonesia yang lain ya Mama. Indonesisches Essen, was mögen die Kinder liebsten? Apa sayang? Lagi? Indomie? Bakso? Ja. Soto ayam? Mie goreng? Ja, Mikrowellen dulu. Mie goreng? Iya. Banyak deh. Mendoan, tempe. Iya, duduk. Oh, mana celananya? Mana ini? Jadi seperti yang abang bilang, ada soto ayam, ada bakso, ada mie goreng, Indomie. Nah, lucunya kalau Indomie, kakak Sam doyan mie goreng, tapi si Zoe sama Louis doyan yang berkuah. Samantha mag lieber mie goreng,
Mhm. Und so wie und Louis eher mit Brühe. Ja, Bakso, ja. Yang pakai kuah kayak mie kari, apa rasa soto yang gitu-gitu deh. Tapi kita makan Indomie nggak sering. Pertanyaanku nih kak, kakak ketemu si abang tuh kapan dan pakai bahasa apa? Bahasa Austria atau bahasa Inggris? Terus waktu kakak udah kenal sama si abang, kakak komunikasi lewat apa? Nggak apa-apa sama mama, kakak pacaran sama bule. Dan waktu pertama nikah tinggal di mana? Terus berapa kali balik ke Indonesia? Ini pertanyaan banyak banget ini. Siapa? Dari Faruk Al-Fatah. Oke, yang tadi namanya nggak ke screenshot, dan beberapa itu namanya itu kayak apa, pakai kode-kode gitulah, nggak tahu. Oke. Wann haben wir uns getroffen? Wann? Im April war das. März. Ah, März war das, März. Jadi bulan Maret, kita ketemu bulan Maret waktu itu. Und mit welcher Sprache haben wir uns geredet am Ja, Anfang? Deutsch. Ya, jadi kita ngomong pakai bahasa Jerman. Terus bahasa Jerman di Austria juga orang-orangnya pakai bahasa Jerman ya. Cuma yang ngebedain tuh di sini pakai dialek, macam kita orang Indonesia dengan Malaysia lah. Dengan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu mirip-mirip lah kayak gitu. Terus waktu kakak udah kenal sama si abang, ya komunikasi tetap pakai bahasa Jerman ke. Ja, Wir kommunizieren uns weiter mit Deutsch. Deutsch, ja. Wegen meiner Mama. War das in Ordnung? War das okay, dass ich mit einem Bule in einer Beziehung war? Ya, sebenarnya sih kalau Inongku sendiri ya free aja gitu loh. Maksudnya dia orangnya lebih terbuka gitu. Jadi Inong tuh yang ya udah gede gitu kan, tahu resikonya kayak gimana, bakal jauh dari orang tua gitu. Terus ini keputusanku, kehidupanku, ya aku yang ngejalanin. Richtig. Just do it. Kayak gitu. Waktu pertama nikah tinggal di mana? Wie wir geheiratet haben, nachdem wir geheiratet haben, wo haben wir gewohnt? Bei meinen Eltern, ja. Ya, jadi di rumah orang tuanya si abang, kira-kira setengah tahun deh, 6 bulanan gitu, sampai akhirnya kita dapat apartemen yang cocok. Berapa kali balik Indonesia? Awalnya tiap tahun. Awal-awal tuh tiap tahun, tapi habis itu kan karena kita ngejarakin kiddos ini beda-beda 2 tahun, jadi planningnya setelah mereka umur kira-kira 1 tahunan lebih 3 bulan gitu, planning anak kedua. Jadi begitu pas anak kedua lahir, mereka udah genap 2 tahun. Terus habis itu planning lagi anak ketiga dari anak kedua, jadi jaraknya 2 tahun gitu. Nah, awal-awal setiap tahun, terus setelah planning anak continue gitu, jadinya diusahakan 2 tahun sekali. Wir fliegen wir nach Indonesia am Anfang eher jedes Jahr irgendwie mit Sam und dann geht dann je 2 Jahre und dann jetzt schauen wir mal. Ja, okay. Ja, okay. Das war alle 2 Jahre immer. Dann sehen wir Ja. dann sehen wir Zoe, Genau. dann sehen wir Zoe und ihn. Ya, jadinya kurang lebih setiap 2 tahun sekarang diusahakan pulang. Dan kakak Sam juga sekarang udah sekolah, ke Sam geht jetzt schon zur Schule und das geht nicht immer Ja, sowieso. kayak gitu. Ada nggak sih kak suka dukanya tinggal di Austria? Suka duka tinggal di Austria itu pasti ada. Satu, kita ngomongin dukanya dulu deh ya. Satu, kita tuh jauh dari orang tua. Aku tipe orang yang sangat-sangat family, gimana ya dibilang, butuh banget sama keluarga gitu. Jadi buat aku tuh tantangan terberat, apalagi kalau winter kayak gini. Ja. Apalagi kalau winter kayak gini tuh rasanya kangen matahari, kangen keluarga yang kayak gitu. Ya, yang pasti satu, keluarga. Ja, ich will auch. Warte. Yang kedua, makanannya. Terus yang ketiga pasti teman-teman gitu kan. Kalau sukanya tinggal di Austria ini gimana ya? Di Austria ini orangnya itu masih dibilang cuek. Beda sama di Indonesia kan, sebelum kita ngapa-ngapain tuh udah langsung mikirin apa kata orang gitu kan, apa pendapat orang. Di sini tuh cuek. Terus poin kedua, orang sini tuh sangat on time dan sangat-sangat menghargai waktu. Dan konsekuen. Mereka tuh sangat konsekuen. Sangat menghargai sesama. Terus apalagi ya?
Oke, ini ada satu dari Lucy Francisca. Ada nggak sih Kak kesulitan dalam bersosial lingkupan tetangga dan sekolah Kidos mengingat perbedaan budaya dan bahasa, dan gimana sih reaksi orang-orang di sana sama orang asli lingkungan mereka? Terus di keluarga Bang Miki, kalau di Indonesia kan apalagi orang Batak, menantu tuh harus pintar markobas di keluarga mertua. Kalau jadi mantu orang sana biasanya gimana sih Kak? Maaf, saya nyerang. Oke, das ist wegen unterschiedlicher Kultur zwischen indonesische Kultur und österreichische Kultur. Das ist, wie ist das wegen Sozialleben, das zwischen Nachbarn und Familie, zwischen diese zwei Ja, in unterschiedlichen Österreich tut Kulturen. man selten noch was mit Nachbarn. Man kennt sie kaum. Bener sih, bener. Jadi kayak kata si Abang, kalau di Austria ini hidup bertetangga itu nggak seperti di Indonesia gitu loh. Jadi memang benar hidup bertetangga di sini tuh memang sangat-sangat cuek. Jadi whatever gitu loh. Tetangga mau gimana, bahkan tuh banyak cerita yang tetangga tuh udah meninggal entah dari hari keberapa baru ketemu. Baru tangga-tangga lain tuh kayak kok si itu nggak pernah kelihatan ya. Ternyata didobrak pintunya ya sudah nggak bernyawa, bahkan ada yang udah berbulan-bulan tidak bernyawa. Itu nggak cuma di Austria, in Deutschland genauso kan? In Deutschland Ja. sind Jadi reaksinya sih biasa aja gitu loh. Weil hier in Österreich wir leben auch eigentlich mit so viele unterschiedliche verschiedene Kulturen. Ja. Jadi kita ini tinggal di Austria ini ya. Pendatang tuh banyak sekali. Jadi dari Rusia, dari Bosnia, dari Turki, Ja, Serbe und Kroatien. ya. Jadi di sini udah mix gitu loh. Kalau tempat kami tinggal ini contohnya Indonesian, Kamboja, Thailand, Filipina, mix lah di sini. Jadi sering ketemu itu kadang mikir ini orang Indonesia, atau saya dipikirnya oh itu orang Filipina ya gitu. Du willst auch erklären, warum das so ist? Ya? Ja, das ist ja, weil in Jugoslawien war Krieg so 89. Darum sind viele zu uns gewandert, so wie Kambodschaner und sowas. Sind früher schon gekommen, damals nach dem Weltkrieg hat man Leute gebraucht, Arbeiter, die das Land wieder aufbauen. Und darum hat man oft viele Asiaten und so wie Kambodschaner damals schon geholt. Dann gibt es so alte Generation Kambodschaner auch. Jadi gini, si Abang ini baru ngejelasin kenapa banyak dari Yugoslavia itu kesini karena zaman mereka dulu. Jadi itu sebenarnya satu land gitu, satu daerah gitu kan. Terus mereka tuh perang, contohnya dari kayak kita contohnya Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, itu perang lah, pecah lah mereka jadinya. Jadi banyak yang mencari keamanan ke negara tetangga. Jadi banyak yang berimigrasi ke Austria. Makanya di sini mereka sangat-sangat banyak dari Yugoslavia. Nah, kalau dari Asia, terutama dari Kamboja, di sini juga udah banyak generasi-generasi tuanya karena pada saat zaman perang dulu mereka habt ihr von Kambodschaner also sie geholt oder was nach dem Krieg? Ja, Wie ist das? ja, Angebot, ja. Jadi mereka tuh memberikan apa? Aduh, bahasa Indonesia Angebot. Pokoknya ntar aku tulis di bawah deh. Jadi mereka memberikan itu tuh untuk mengajak, mau nggak? Mereka memberikan ajakan lah gitu. Mau nggak kalian ikut ke negara kami? Karena kan setelah perang ini negara harus dibangun lagi ya kan. Jadi mereka butuh tenaga kerja lah kayak gitu. Jadi mereka ambil dari Kamboja untuk ikut membangun negara Austria kembali setelah perang. Seperti itu. Ini nih kalau soal masalah menantu, di sini kehidupan bermenantu dan bermertua, apalagi kita ini menantu perempuan ya. Seenggaknya kalau di suku Batak juga pintar ngomong lah sama mertua gitu loh, ngebantu lah gitu. Kalau di sini tuh, wie ist das eigentlich als Schwiegertochter? Ich meine, mit Batak Kultur ist ja anders. Wir müssen ja wirklich, weißt du? Ja, meistens sagt man immer, dass sowieso Schwiegertochter und Schwiegereltern nicht verstehen. Ja. Und ist das wirklich so mit österreichischer Schwiegertochter, sage ich mal? Jadi si Abang bilang kalau kehidupan bermenantu ala Austria ini ya, contohnya menantu Austria dengan mertua Austria itu rata-rata memang yang didengar memang tidak baik.
jarang ada yang punya hubungan yang harmonis gitu. Karena dia bilang memang di mana-mana menurut dia ya, menantu dan mertua, terutama mertua perempuan nih ya, dengan menantu perempuan itu tuh biasanya itu saling bergesekan, saling bertentangan. Dan sementara kan kultur Eropa itu di sini tuh orang bebas berpendapat. Nah, jadi gesekan itu makin gimana ya, makin parah lah ceritanya. Kalau kita orang Indonesia masih bisa ngomong ya, mengalah gitu kan. Nah, kalau di sini ya udah frontal aja dikasih tahu gitu pendapatnya. Ya frontal ketemu frontal meledak lah. Ja, Bang. Weil hier in Oostenrijk oder sage ich mal in Europa, man sagt einfach die Meinung blatt. Verstehst du? Und in Indonesien kannst du nicht so mit Schwiegereltern reden, musst du ja selber runterschlucken gitu ya, telan aja bulat-bulat gitu kan. Nah kalau di sini ya udah, gak suka sama mamanya ya frontal aja gitu, berantem aja kayak gitu ceritanya. Seru banget ini ternyata ya. Maaf pertanyaan nyerang ini, saya jadi menyerang balik ini jadinya. Oh iya, ini kok namanya Demar Paung katanya. Bukannya kalau nyebut family itu pakai nama fam suami lah. Ya ini kan Mar Paung. Ya piye tuh mas? Ini kayak mas-mas yang nanya. Nggak tahu juga. Ya piye tuh? Ya ini Mar Paung. Jadi saya ini Boro Aritonang, yang Mar Paung itu si abang, makanya namanya Demar Paung. Seperti itu. Pertanyaan yang lain ada aku save di sini juga. Ada aku save di sini. Kak, kenapa nggak pakai pembantu? Warum haben wir keine Putzfrau? Ja, weil nicht vielleicht macht man das immer selber, beziehungsweise ist ja auch kostet Geld. Kann man sich nicht leisten? Nah. Jadi di Austria ini, di Eropa itu nggak ada istilah pembantu kecuali kamu tuh konglomerat. Ya, bukan kolong melarat, tapi konglomerat. Jadi di sini kita tuh ngegaji pembantu itu sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya harga standar per jam tukang bersih-bersih 8 euro, ya kamu bayar 8 euro per jamnya. Jadi ada standar, udah jadi ya macam di Indonesia standar UMR itu tadi gitu loh. Dan kalau kita di Indonesia kan ada standar UMR juga, cuma masalah majikan dan pembantu itu ya omongan di mulut aja gitu kan, tidak mengikuti standar UMR dari pemerintah. Nah kalau di sini harus, karena apa? Karena wajib pajak itu tadi. Jadi kalau umpamanya saya mau ambil tukang bersih-bersih atau tukang nyetrika yang begitu-begitu, tukang cuci baju gitu kan, bisa sekali seminggu datang 2 kali kayak gitu contohnya. Tapi saya langsung bayar dia per jam. Jadi per jam saya kenakan dia contohnya 10-12 euro per jam. Dia butuh 1 hari kerja itu contohnya 3 jam, ya itu langsung saya bayar plek kayak gitu. Dan itu tidak bisa tiap hari dan tidak bisa tinggal sama kita karena gaji saya sebulan berapa, gaji pembantu berapa, bayangkan aja. Boleh nggak kak aku jadi opernya? Kalau boleh mau banget. Die haben mich immer gefragt, die wollen also so OP-Mädchen sein. Soll ich was erklären? Leider geht nicht. Itu bahasa Jermannya itu. Sayangnya tidak bisa, karena apa? Karena program oper itu sendiri itu program budaya. Makanya kita cuma boleh dapat izin tinggal itu 1 tahun. Kalau di Prancis itu pengecualian di sana boleh sampai 2 tahun. Nah, program budaya ini tadi dalam 1 tahun itu kan kita diminta bahkan wajib untuk belajar bahasanya supaya bahasa kita tuh makin fasih gitu loh. Makanya adalah program oper ini memudahkan kita untuk lebih konsentrasi ke bahasa yang kita pelajari sekarang. Contohnya saya dulu belajar bahasa Jerman gitu. Saya terbanglah ke Jerman untuk 1 tahun dengan syarat ya selama saya di Jerman saya harus ikut kursus bahasa Jerman dan itu wajib. Dan saya sebagai orang Indonesia tidak bisa mengambil oper dari Indonesia karena seperti yang aku bilang tadi, tujuan utama menjadi oper itu kan belajar bahasa dan budaya. Kalau saya ini orang Indonesia, saya ngambil oper dari Indonesia meskipun nggak opernya di Austria, yakin operku nggak akan belajar bahasa Jerman melainkan komunikasi hari-hari pakai bahasa Indonesia, dan itu tidak akan bisa dikasih izin ke wir können nicht aus Indonesien mitnehmen, weil ich ja eine Indonesierin bin. Ja. Das ist ja Gesetz, weil Die Sprache lernen müssen. Genau, karena harus belajar bahasanya seperti itu. Rasanya nikah sama bule gimana punya anak-anak blasteran gitu?
Jadi rasa nikah sama bule itu biasa aja. Wie fühlst du dich verheiratet zu sein mit einem Bule? Biasa aja. Yang ngebedain tuh apa sih? Hanya warna kulit. Unterschied ist nur die Hautfarbe. Jadi perbedaannya cuma warna kulit dan ya tampangnya kali ya, hidungnya mancung. Hidung mancung, hidung pesek. Jadi menurutku pria bule itu lebih romantis, lebih perhatian, iya, lebih ngemong. Ya lah, itulah nilai plusnya. Nilai plusnya. Ya itulah rasanya. Terus ya, Dano. Punya anak-anak Blasteran, wie ist das so mit Bulekin, so das Bulekin bekommen. Sebenarnya kalau aku di Austria gini rasanya biasa aja. Aber wenn wir nach Indonesien fliegen. Tapi kalau kita pergi ke Indonesia, kita terbang ke Indonesia, wah, sebenarnya bukan dari perasaan aku, tapi perasaannya orang-orang itu, maksudnya gimana ya? Tatapannya orang-orang itu, terus sikapnya orang-orang sekitar itu gitu loh, itu yang makin ngebikin sebenarnya saya merasa biasa aja gitu kan. Si abang doyan masakan Batak, pernah kakak masak masakan Batak di Austria? Du magst du Bataknis Küche? Apa bilang? Ja, Sachsen ist gut. Sachsen enak katanya. Babi kecap. Babi kecap. Ayam gulai. Ayam gulai enak. Sambal andaliman. Sambal andaliman, ja. Arsik, diese Fisch. Ja. Diese Fisch mit gelbem, mit dieser scharfe Sauce. Ja. Arsik dia juga suka. Terus pernah kakak, yo. Also, hast du schon mal batakische Küche in Österreich gekocht, ja? Gulai auf, ja. Ja, ich habe Rendang mal gemacht, aber ist ja Rendang ist ja Padang, ya, Rendang kommt aus Padang, dia juga tahu. Iya, jadi udah sering. Suka duka punya mertua bule dong kak, kan beda kultur tuh, kalau boleh tahu kayak gimana sih suka duka punya mertua bule. Nah ini detailnya juga akan aku bahas di vlog ekstra. Jadi di situ akan gimana? Jadi di situ kakak bakal ngomong semuanya dari awal sampai sekarang, oke? Kakak kerja apa? Kidos siapa yang jaga? Kakak ini kerja kantoran, terus Kidos yang jaga. Kan saya kerja cuma part time. Jadi pada saat kakak kerja, Kidos di playgroup, di TK, dan di sekolah. Jadi pada saat mereka kelar, kakak juga udah kelar, seperti itu. Jadi hitung-hitung isi waktu kan, saat mereka di sekolah, kakak punya kegiatan gitu. Gaji di sana gede kak. Is Lohn in Österreich hoch? Ja. Ja, der Lohn ist schon hoch, aber es sind halt so viel Nebenbeikosten, Kosten, ja. Ya, gaji di sini memang besar, tapi standar hidup di sini juga gede. Kayak gitu loh, banyak yang harus dibayar seperti bayar asuransi, bayar pajak. Aduh, pajak sini banyak banget. Iya, ya ke sogar Fernsehen und Radio hören muss man Steuern zahlen. Kalian tahu? Kita bisa punya TV atau denger radio sekalipun, itu harus bayar pajak. This is Wahnsinn, itu crazy gengs, crazy. Saking banyaknya pajak itu gila, pokoknya bikin gila. Misalkan disuruh milih nih kak, lebih milih tinggal di Austria apa tinggal di Indonesia? Wenn ich aussuchen könnte, wenn ich mir aussuchen könnte, wo will ich lieber leben? In Österreich oder Indonesien? Kennst du mich oder kennst du mich? Tunggu. Biarkan abang yang jawab. Aku lebih milih tinggal di mana? Indonesia. Indonesia. Karena apa? Karena bakso. Hah? Deswegen. Bakso. Karena apa bang? Ja, weil du deine Familie dort hast und das ist deine Heimat, das ist dein Land. Iya, ya karena keluarga aku di sana dan karena itu negara aku. Buat dia itu wajar-wajar sekali. Seperti dia contohnya, kalau umpamanya sekarang ini nih kami tinggal di Indonesia, dia pasti juga pengen lah maunya tinggal di Austria aja. Karena apa? Dia lahir di sini, dia datang dari sini, keluarganya dia di sini. Jadi itu normal. Kalau aku pribadi, aku lebih milih tinggal dimanapun, everywhere. Yang penting sama di kau.
Di mana aja yang penting sama si abang. Egal wo hauptsache mit dia. Ja. Das itulah ceritanya. Tapi kalau bisa milih ya di Indonesia lah. Kenapa ada abang bakso, ada abang martabak, ada abang Arema. Ya enggak sih, deket sama mama, deket sama Inong. Planning punya anak keempat apa enggak? Na, nur wenn Lotte 6. Enggak, katanya enggak. Kecuali kita menang lotre. Aduh, Bang. Kapan Mama ke Indonesia bersama Kidos? Nah, ini Mama screenshot banyak banget yang tanya ini. Wann fliegen wir nach Indonesia? Ja, dieses Jahr. What? Dieses Jahr. Ja. Oh. Yeay, kita bakalan ke Indonesia tahun ini. Kapan? Ban? Ja, im August. Dia udah tahu dong jadwalnya. Katanya sih bulan Agustus, tapi ya kita akan kabarin kalian as soon as possible kalau kita udah tahu fixnya kapan, oke? Jadi kita udah sampai di penghujung acara. Semua pertanyaan sudah kita jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya masih terskip, entah di mana, nggak sempat aku lihat, nggak sempat aku screenshot, terlempar jauh ke bawah dan tidak sempat aku lihat ya. Akan kami jawab mungkin di Q&A berikutnya. Dan terima kasih untuk antusias kalian, terima kasih untuk kekepoan kalian. Makanya sampai sekarang kami ini masih eksis di dunia pervlogan ece-ece ini ya. Thank you for watching. Thank you for watching. Terima kasih. Terima kasih. See you next time guys. Bye bye. Bye bye Louis. Schon dritte. Bye bye Louis. Mama. Bye. Ciao.